Evo Kordoba, prizemna varijanta i evo pogotka. Petković zabija za 1:0 od 32. minute. Prolazi Ivan Dolček, desno širi ruke Grgić, prvo Nestorovski, pa evo opet Dolčeka, oči u oči sa Nevistićem, Dolčeka brani Nevistić, još može biti opasno i evo pogotka. 1:1 u Koprivnici od 46. minute. Dolček uz pomoć Ogivare dolazi do ove lopte, prati ga Nevistić, prazan je gol, Liber i 2:1 je za Slaven! Adrian Liber, 67. minuta! Ponovno na prazan gol zabija Slaven Belupo, uvijek može biti opasno, nova je šansa i novi je pogodak! Slaven Belupo vodi 3:1 protiv Dinama u 74. minuti. Uspio izdržati sve ove lagane dodire. Izlazi Slaven Belupo ponovno prema naprijed, širi ruke tamo na lijevoj strani. Alen Grgić ide Akbekpornu za Nestorovskog. Nestorovski 4:1 vodi Slaven Belupo protiv Dinama.